ва ҳукумати мамлакат ва соҳибкори ватанӣ ҷиҳати анҷом додани чунин амали хайру савоб изҳори сипосу миннатдорӣ намуда иброз доштанд, ки ҳамеша таҳти ғамхорӣ ва пуштибонии амиқи сарвари давлат қарор доранд. боиси ифтихор аст ки бо дастгирӣ бевоситаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мо сарбозон дар шароити бениҳоят хуб ва шароити беҳтар сарбаландона паси сар мекунем. Дар тамоми қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол хизмати ҳарбӣ бениҳоят хубу комил аст. Бигзор Тоҷикистони мо намехел гулгулшукуфон бошад ва сарфарозиҳо бошад. таъкид рафт, ки қушунҳои сарҳадӣ дар шароити басо сангини солҳои аввали истиқлоли давлатии кишвар дар ҷойи холӣ без заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта, бо гузашти солҳо дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои шабонарӯзӣ ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфтаанд. ҳамзамон дар ин рӯз барои 1300 нафар сарбозону афсарони маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ низ дастурхони идона ороста шуд. қобили қайд аст, ки хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ дар сафи пеши ҳимояи марзу буми кишвар қарор доранд ва ин масъулияти бузургро дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолӣ бо масъулияти баланд иҷро намуда истоданд. Маҳз хизмати арзандаву шароити вазнини сарҳадбониро ба инобат гирифта, давлату ҳукумати мамлакат барои дастгирии ҳамаҷонибаи қушунҳои сарҳадӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. аз таваҷҷӯҳи пешои миллат рӯҳу тавони тоза гирифта ба модар ватан хизмати содиқона намудан, марзу буми онро ҳимоя кардан ва дар ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ҳушёр буданро қарзи ҷавонмардии худ медонем. аз ин рӯ мо бояд тамоми қувваи қудрат ва маҳорати худро ба созандагию бунёдкорӣ таҳкими истиқлолияти давлатии миллӣ равона намуда, насли наврасро дар рӯҳияи дӯстию бародарӣ, худшиносию ватандӯстӣ ва хислатҳои наҷибу ҳамидаи инсонӣ тарбия кунем. ҳайати фармондеҳӣ ва шахсии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастгирию ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати кишвар барои фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияту зиндагӣ ва расонидани чунин кӯмакҳои пайваста изҳори сипосу миннатдорӣ намуда изҳор доштанд, ки бо истифода аз чунин шароити фароҳамшуда ба ватан содиқона хизмат менамоянд. дар ин замони аз лиҳози сиёсӣ мураккаб гардидани вазъи минтақа мо ҷавонон зиракии сиёсиро аз даст надода, дастуру ҳидоятҳову супоришҳои пешвои муаззаму маҳбуби миллатамона сармашқи кори худ намуда, дар гуфтору кирдору рафтор пайрави ҳақиқии ӯ бошем. ба ватан ва пешвои миллат содиқона, софдилона хизмат мекунем. барои болидароҳии сарбозону афсарон ҳамзамон бо иштироки санъаткорон чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ баргузор карда шуд, ки писанди онҳо гардид. дар идомаи ҳамин тадбири хайр, ки аз ташаббусҳои инсондӯстонаи пешвои миллат сарчашма мегирад, аз ҷониби вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов ба 60 оилаи эҳтиёҷманди маҳаллаҳои Шоҳмансур 1 ва восифии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба миқдори зарурӣ орду равған, шакару биринҷ ва макарон кӯмак расонида шуд. сокинони маҳаллаҳои мазкур бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу осоиштагии мамлакат дар навбати худ миннатдории самимияшонро ба роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баён намуданд. аз ҷониби соҳибкори ватанӣ иброз шуд, ки чунин амалҳои хайру савоб минбаъд низ дар арафаи иду ҷашнҳо идома хоҳад ёфт. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اتفاق جوانان تاجیکستان است در پیروی از سیاست رعیت پرورانه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان با تعلیم گیرندگان مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنов و کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصومه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تحفه‌های سال نو تقدیم کرد.
дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои муассисаи давлатии таълимии ҷумҳуриявии мактаб интернати тамоюли варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанов аз тарафи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон навсозӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар муассисаи мазкур 400 нафар аз оилаҳои ниёзманд ва ятиму нимятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар натиҷаи ғамхории ҳукумати мамлакат шароитҳои таҳсил ва будубоши хонандагон дар мактаб интернат хеле хуб гардид. зимнан дар арафаи соли нави милодӣ мулоқоти роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иттифоқи ҷавонон бо тарбиятгирандагони ин муассиса сурат гирифт. тазаккур дода шуд ки дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарасторон ва оилаҳои ниёзманд аз хислатҳои некии инсонист. дастгириҳои пайваста ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои рӯзафзун нисбат ба ятимону маъюбон дар маҳвари сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта аз амалҳои хайрхоҳона ва инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад. дар ниҳояти чорабинӣ аз тарафи роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба бештар аз 170 нафар тарбиятгирандаи ин муассиса тӯҳфаҳои солинавӣ тақдим карда шуд. дар ҳошияи сиёсати инсондӯстона ва хайрхоҳонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба дастгирии қишраҳои ниёзманди ҷомеа дар арафаи соли нави мелодӣ инчунин аз ҷониби намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва иттифоқи ҷавонони тоҷикистон ба таълимгирандагони коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ тӯҳфаҳои солинавӣ тақдим гардид. раёсати иттифоқи ҷавонони тоҷикистон тасмим гирифт ки ба 15 нафар донишҷӯи ятими кул ва ниёзманд ки дар ин муассисаи таълимӣ таҳсили илм доранд кӯмаки худро расонад. зимни сухани табрикотӣ масъулин донишҷӯёнро ба муносибати соли нави мелодӣ табрик намуда таъкид карданд ки дастгирии ятимону ниёзмандон зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии кишвар қарор дорад. гуфта шуд ки дар рӯҳияи инсонпарварона тарбият намудани насли наврас ва дастгирии ниёзмандон яке аз самтҳои фаъолияти ин ё он сохтори илмию таълимии кишвар ба ҳисоб рафта беҳтарин амалҳои неки инсонӣ арзёбӣ мегардад. дар доираи чорабиниҳои соли нави милодӣ барои марзбонони қисми низомии ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хони идона ороста шуд ва барномаи фарҳангӣ ташкил гардид. тадбири мазкур дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби масъулони Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои маҳаллӣ он амалӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора. баҳри истиқболи сазовор аз соли нави милодӣ аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои марзбонони қисми низомии 0412 сарраёсати қувваҳои марзии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар ноҳияи Мурғоб хони идона манзур гардид. марзбонони ин минтақа дар шароити вазнин иқлими қаҳратун адои вазифа намуда дар таъмини дахлинопазирии хоки муқаддаси ватан саҳми бориз доранд. ноҳияи Мурғоб яке аз калонтарин навоҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта бо се давлат ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии мардумии Чин ва давлати Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. имрӯз ба сардиҳои иқлими минтақа нигоҳ накарда ҳомиёни марз саҳми арзишманди хешро дар ҳимояи сарҳадот гузошта истоданд. аз ҷониби шеъбаи ноҳиявии Кумита маҳсулоти хӯрока аз қабили биринҷ, сабзӣ, пиёзу равған ҳамчунон намудҳои гуногуни ширинӣ, меваҷот ба монанди себу ангур харидорӣ карда шуда. аз рӯи иттилои Амриддин Қуботбеков корманди ин шеъба идораи ҳифзи табиати ноҳияи Мурғоб бо ҳомиёни марз робитаи зич дошта чунин чорабиниҳо пайваста баргузор карда шуда дар муносибатҳои накӯтарин миёни бошандагон ва низомиён мусоидат мекунад. зиба риба робуму фарзанди хеш зану кӯдаку хурду пайванди хеш ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. ман аввал аз номи худ аз номи қушунҳои саради Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон атаи саради 0412 тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонро ба соли нави мелодӣ табрик гуфтанӣ ҳастам ки сарбаланду хонаобод бошанд. мо талошҳои заҳматҳои шабонарӯзии асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро бояд қадр кунем, чунки барои мо ҷавонон тамоми саю кӯшиши худро дода истоданд ки мо ҷавонон барои ватани худ хизмат намоем. шабро шаб нагӯем, рӯзро рӯз нагӯем, гармиро гарм нагӯем, сардиро сард нагӯем, марзи худро муҳофизат намоем. ман тӯли 1 солу 3 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарби 0412 раёсати қушунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хизмат мекунам ва на ҳама метавонанд ки дар ин минтақаи дорои иқлими сард хизмат кунанд.
و من از تمام جوانمردانی که به سن خدمت عسکری رسیدند دعوت میکنم که اختیاراً به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده قرض فرزندی خویش را در نزد مادر وطن ادا کنند. امروز از طرف کارمندان حفظ محیط زیست بخشیده به آمد سال نو برای سربازان قسم حربی 0412 دستورخوان ادانه آراسته شد و ما با مینداری خود را به کارمندان حفظ محیط زیست میرسانیم. البته خدمت در چنین منطقه دارای اقلیم وزنین کار آسان نیست. زمستان اینجا از 6 ماه بیش ادامه یافته. تنها بهترین جوانان و سرسپردگان در خدمت مادر وطن این منطقه سهم بسزا گذاشته می توانند. واقعا دست یاری دراز کردن به طبقه های آسیب پذیر جامعه در سیاست اجتماعی رهبریت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان مقام مخصوص دارد. یتیمان و بپرستاران و شخصان نیازمند زیر توجه بواسطه رهبریت مملکت مخصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته. پیشوای ملت پیوسته به شخصان یکه و تنها و طبقه احتیاجمندی مملکت غمخواری ظاهر نموده آنها را دستگیری می نمایند که این یکی از فضیلت‌های نیکی انسانی به شمار می رود. در عرفه سال نو میلادی در پرتو همین سیاست مقامات دولتی و جمعیتی و کارخانه و تشکیلات به نمایندگان طبقه آسیب پذیر جامعه کمک‌های خود را رسانیدند. شرح بیشتری موضوع در گزارش‌های همکاران ما از شهر و ناحیه‌های مملکت. نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان این نوبت با مقصد دستگیری و غمخواری ظاهر کردن و شاد و مسرور گردانیدن خاطر دوستریکان امکاناتشان محدود بوده تشکیلات جمعیتی احیا و دستگیری ولایت ختلان به عیادت آنها آمدند. در دایره خبرگیری و حالپرسی خود حزبیان به اعضایان این تشکیلات که ایشان را گروه کودکان امکانات محدود داشته شهر باختر تشکیل میداد خلطچه‌های سال نو هدیه نمودند. باید گفت که چنین دستی کمک دراز کردن به طبقه نیازمند از طرف کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان به حکم رسم و عادت درآمده است. زیرا حزبیان در دایره امکاناتی خود با جلب شخصان سخاوت پیشه و صاحبکاران پیوسته کوشش می‌نمایند تا غمخوار مردم باشند و به یتیمان و نفران قابلیت کاری نداشته کمک رسانند. همین است که در این روز برای شاد گردانیدن خاطر این دوستریکان بزمی سال نوی تشکیل کردند. واقعا غمخوار احتیاجمندان بودن خود نشانه مردی است و میهن پروری. از این رو سرکرده از نمایندگان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تا به شخصان سخاوت پیشه و صاحبکاران وطنی به محتاجان دستی کمک رسانیده می‌ایستد. در شهر کلوب از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب تشکیلات و کارخانه‌ها و شخصان سخاوت‌پیشه به طبقه نیازمند اهالی کمک‌های سالی نوی رسانیده شد. رهبریت شهر کلوب و مرکز خدمت‌رسانی اجتماعی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب به 20 نفر شخصان یکه و تنها از نام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کمک یک وقته رسانیدند و آنها را با سال نو میلادی تبریک گفتند. همین گونه کمک‌ها به سابقه‌داران مهنت نیز دسترس کرده شد. پیران روزگار دیده دست به دعا برداشته برای این غمخوری‌ها به رهبریت عالی کشور و دستاندرکاران اظهار منتداری کردند. اینچنین از جانب صاحبکاران به 150 عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و 150 عائله‌های نیازمند کمک رسانیده شد. در همین روز کارمندان ریاست مالیه منطقه و شهر کلوب به عیادت سابقه‌داران ساحه رفته آنها را با سال نو میلادی تبریک گفتند و کمک و تحفه‌های سال نوی دسترس کردند. کارمندان ناظرات انداز شهر کلوب نیز به سابقه‌داران ساحه و عائله‌های نیازمند کمک یک وقته از قبیل آرد و روغن، شکر و برنج، کارتوشک و پیاز، گوشت و تحفه‌های سال نوی دسترس نمودند. فیلال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلوب از جانب دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی شبکه‌های تقسیمات برق تربیت گیرندگان مکتب اینترنت خوانندگان لیاقتمند ناحیه واسیه را با سال نو میلادی تبریک نموده و آنها تحفه‌های سال نو تقدیم کردند. در این مؤسسه بیش از 400 نفر خواننده تحصیل می‌کنند که 84 نفر آنها یتیم و نیم یتیم میباشند و از اقدام‌های جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق اظهار منتداری نمودند. کارمندان شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ با 50 عائله‌های کارمندانشان که در وقت اجرای وظیفه‌های خدمتی به شهادت رسیدند کمک مادی از قبیل آرد و روغن، مکرون و برنج، شکر، کارتوشک و پیاز و تحفه‌های سال نوی برای کودکانشان هدیه نمودند. اینچنین به کارمندان شعبه و سابقه‌داران در عرفه سال نو میلادی تحفه‌های سال نوی تقدیم کردند. در همین روز کارمندان شعبه کارهای داخلی به تبریک کودکان امکانات محدود داشته رفته آنها را با سال نو میلادی تبریک گفتند و به آنها از نام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحفه‌های سال نوی هدیه نمودند.
эътибори аввалин дараҷа додан ба шароити буду боши хизматчиёни ҳарбӣ ҷиҳати ба таври боэътимод таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми хеш ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд, дар робита ба ин раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин ва муовини раиси вилояти Хатлон аз қисми низомии 13483 бе ноҳия дидан карда бо шароити будубош ва маишии хизматчиён шиносоӣ намуданд. Дар ин рӯз бо баргузор намудани чорабинии тантанавӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ва вилоят бо сарбозону афсарон суҳбат намуда аз онҳо ҷиҳати хизмати софтдилона изҳори миннатдорӣ намуданд. баъд аз суҳбату вохӯриҳо баҳри болидахотирии сарбозону афсарон аз ҷониби шуъбаи фарҳанги ноҳия чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд. ҳамчунин дар баробари расонидани кӯмаки ғизоӣ ба ин қисми низомӣ аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ҳамзамон ба сарбозон дастархони пурнозу неъмат ташкил карда шуд. дар партави сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Данғара ба 50 нафар ятимон ва оилаҳои эҳтиёҷманд кӯмак расонида шуд. бо фаро расидани мавсими сардӣ масъулон тасмим гирифтанд ки ин қишри ниёзманди ҷомеаро бо сару либоси зимистона таъмин kunand. амалӣ сохтани чунин тадбирҳои башардӯстона аст ки имрӯз ятимони барҷомондагон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ва таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат хушҳолона зиндагӣ намуда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. роҳбарияти ноҳияи Данғара бо ҷонибдорӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста аз ҳолу рӯзгори нафарони ниёзманд, пирони якаву танҳо ва собиқадорони меҳнат дидан карда барои беҳтар намудани сатҳу шароити рӯзгори онҳо дасти кӯмак дароз менамоянд. дар идомаи ҳамин гуна тадбирҳои наҷибу инсондӯстона имрӯз раиси ноҳияи Данғара аз хонаи якчанд нафар пирони рӯзгордида ки дар рушду нумӯи ноҳия саҳми муносиб гузоштаанд дидан карда ба онҳо як миқдор маводи ғизоӣ дастрас намуд. дар пайравӣ ба ташаббусу дастгириҳои инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арафаи таҷриди соли нави мелодӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ба маркази тамомбахшии кӯдакони имконияташон маҳдуд ки дар ташкилоти ҷамъиятии кӯдакону наврасони тавонои ноҳия ба нигоҳубин ва табобат фаро гирифта шуданд ташриф оварданд. зимни суҳбат бо табибон ва дигар кормандону табобатгирандагон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба қишраҳои ниёзманди ҷомеа ёдовар шуда иброз доштанд ки ҳукумати мамлакат барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон ва ҳамзамон ба табобат фаро гирифтани онҳо шароити заруриро фароҳам овардааст. зимнан таъкид гардид ки ташкилоти ҷамъиятии мазкур айни замон ба 150 нафар кӯдакону наврасони дорои маъюбият хизматрасонӣ мекунад ва дар ин марказ имкон аст ки то 40 нафар кӯдакон дар як вақт ба табобату тавонбахшӣ ҷалб карда шаванд. дар идомаи рӯз ҳамчунин аз ҷониби бахши ҳифзи иҷтимоии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба 5 нафар шахсони имконияташон маҳдуд аробачаҳои маъюбӣ дастрас карда шуданд ки иқдоми мазкур низ дар ҳошияи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони ниёзманд расонида шуд. ҳамчунин аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар арафаи ҷашни соли нави мелодӣ ба 15 нафар шахсони яккаву танҳо ва собиқадорон кӯмакҳои яквақтаинаи хӯрока аз қабили орду равған, картошкаву пиёз ва дигар анвои хӯрока дастрас карда шуд. дар ҳошияи дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонидани кӯмак ба шахсони ниёзманд дар арафаи иду ҷашнвораҳо дар ноҳияи восеъ ба ҳукми анъана даромадааст. дар доираи тадбирандешиҳои идона ва шодгардонидани кӯдакон дар арафаи соли нави милодӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ба 36 нафар кӯдакони ятими кул тӯҳфаҳои идона, маблағҳои пулӣ ва сару либос тӯҳфа карда шуда хотири кӯдакон шодгардонида шуданд. дар ҳузури кӯдакон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеъ дар суханронии худ қайд намуданд ки кӯдакони ятим танҳо нестанд, онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории роҳбарияти давлат қарор доранд. дар ин рӯз ҳамчунин аз ҷониби шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ барои бошандагони маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуди ситора дар ноҳияи восеъ кӯмакҳои яквақтаи хайриявӣ аз қабили тӯҳфаҳои идона ба кӯдакон тӯҳфа карда шуданд. барои дастгирӣ кӯдакони марказ дар муҳити идона шеъру сурудҳои ватандӯстона қироат намуданд.
در عرفه فرارسی سال نو میلادی 2022 از جانب کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بالیده گردانیدن خاطر باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت کسلی‌های روحی ناحیه واسه کمک‌های یک وقته موادهای غذایی و بهداشتی تهیه و دسترس کرده شد. در این روز اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه واسه باشندگان خانه اینترنت را بخشیده به سال نو میلادی تبریک نموده قید نمودند که کمک‌های خیریوی در حوزه دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بهداشت شرایط زیست باشندگان خانه اینترنت که اکثر آنها معیوب و سرابان میباشند پیوسته تدبیرهای مشخص عملی مینمایند. البته این دستگیری از جانب خود کمیته انداز از جانب اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی صورت میگیرد و چخیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دائم تاکید میکنند که ما شخصان یکه و تنها معیوبان را هیچگاه یکه و تنها نمیمانیم و دائم ما در سرپرستی آنها سهمگذاری میکنیم. کمک‌های خیریوی برای باشندگان خانه اینترنت از تجهیزات‌های ضروری برای آشخانه، موادهای آذوقه، موادهای داروباری، موادهای برای گیگین شخصی ضرور، محلول‌های شستشویی و دیگر لوازم‌های ضروری دسترس کرده شدند. از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کارمندان اجتماعی با تحفه‌های پولی قدر کرده شدند. همچنین نصف روزی روز برای باشندگان خانه اینترنت دسترخوان ایدانه آراسته گردید. کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منبر نزد کوشش می‌نماید که پیوسته هم در سطح دائمی برای باشندگان این مؤسسه دست کمک خود را رساند. در این روز در عرفه سال نو میلادی به قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه واسه از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه واسه تحفه‌های ایدانه و موادهای غذایی داخل گردیدند. برای افسران و سربازان دسترخوان ایدانه آراسته کرده شد. خیر و سخاوت به کودکان یتیم و نفران نیازمند و کم‌بضاعت یکی از خصلت‌های نیک انسانی است که راه اندازی می‌گردد. کمک رساندن به آنها یکی از ارکان مهم اسلام بوده. در این کار ثواب مقام دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌های غیر حکومتی و شخصان سخاوت پیشه و همت بلند به قدر امکان خود باید به طور همیشگی سهمگذار باشند. ضمن برگزاری یک چاله‌بینی در خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان دهه بتاش شهر ترسونزاده، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شادیخان جمشید و دیرکتور اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی خالزاده عبدالحکیم قوت اشتراک نموده قید کردند که جمهوری تاجیکستان که دولت اجتماعی به شمار می‌رود، در این روند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته دقت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. همچنین به باشندگان اینجا با تشکیل نمودن دسترخوان ایدانه و تقدیم تحفه‌های سالنوی یک برنامه کنسرتی نیز پیشکش باشندگان کرده شد. در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در موضوع امنیت اجتماعی همچون عامل مهمی رشد استوار همایش علمی و عملی برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلداری دولتی، مرکز و پژوهشگاه‌های علمی و کارشناسان ساحه اشتراک نموده وابسته به موضوع مورد نظر فکر و اندیشه‌های خویش را بیان کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. امنیت اجتماعی همچون عامل مهمی رشد استوار یکی از موضوعهایی بود که با جمع عالمان و کارشناسان ساحه تحلیل و بررسی کرده شد. همایش را دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان افتتاح نموده ابراز نمود که هدف تحلیل و ارزیابی دستاوردها و تمایل‌های رشد اجتماعی ملی با مقصد نائل شدن به امنیت اجتماعی میباشد. زیرا در شرایط معاصر هدف‌های اساسی سیاست اجتماعی تامین رشد متوازن، امنیت اقتصادی و توسعه اقتدار اقتصادی جمهوری تاجیکستان میباشند. با تاکید اشتراکچیان رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان توسط سیستم تدبیرهای امنیت اقتصادی تامین کرده می شود. زیرا اگر اقتصادیات کشور همانقدر رشد یابد، سطح اجتماعی آن نیز بهتر می گردد. در همایش که با اشتراک سردار ریاست تحلیل مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر گردید، موضوعهای حفظ و تحکیم اقتدار ذهنی عامل مهم تامین رشد استواری جامعه، تفکر منطقی کفیل نظام رشد و ثبات جامعه، نقش مهاجرت در تامین امنیت اجتماعی و رشد استوار و سیاست اجتماعی دولت همچون اساس تشکل یابی امنیت اجتماعی انسان بررسی کرده شدند. کارشناسان ساحه این نشست علمی و عملی را خیلی مهم و اکتوال ارزیابی کرده اظهار امید نمودند که همایش امروزه برای پیشرفت و ترقیات کشورمان مساعدت خواهد کرد.
ضمن ارائه پیام سالانه به مجلس عالی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ذکر داشتند که در 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته به استفاده داده شد. در زمینه سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه دژرامچی وادی برتنگی ناحیه روشن مؤسسه نوی تعلیمی به استفاده داده شد. در رسم افتتاح انشاد رهبریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان و نمایندگان وزارت معارف و علم مملکت اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر در تهیه خاصیت خدایاربکزاده. در دهه دژرامچی جمعیت دهوت برتنگ ناحیه روشن مؤسسه نوی تعلیمی در فضای تنتنوی مورد بهره برداری قرار داده شد که در آن رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خداوردی و همچنین معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان صابرزاده نورعلی و رهبریت ناحیه روشن اشتراک نمودند. فرمایشگر این ساختمان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بوده. پیمانکار این مؤسسه تعلیمی یکی از شرکت‌های ساختمانی جمهوری میباشد. با استفاده دادن این مکتب تحفه ارزشمند در آستانه جشن سال نو میلادی به حساب رفته، رهبر ولایت و هیئت همراهانش با شرایط تعلیم و تدریس در این مؤسسه نوی تعلیمی از نزدیک آشنا گردیده برای بهتر به راه ماندن تعلیم و تربیت و جلب هرچه بیشتر شاگردان مکتب به آزمون‌های جمهوریوی و المپیادهای فنی نسل نورس را هدایت نمودند. آموزگاران خوانندگان این تعلیمگاه نیز در نوبت خود منتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان جهت دستگیری و غمخوری‌های پیوسته نسبت آموزگاران خوانندگان مملکت و همزمان دهه‌های دوردست بیان نمودند. از جانب حکومت مملکت در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه ماهی پروری به خاطر پیشرفت این ساحه سردرآمد، تأسیس جایهای نوی کاری، با دست آوردن درآمد صافی اقتصادی و در مجموع بهداشت سطح زندگی مردم عملی کرده می شود. دستگیری‌های دولتی برای انکشاف این ساحه در ناحیه دنغره نیز مساعدت کرده است. صلاح‌الدین نعمتов موضوع را ادامه می‌دهد. وابسته به موجودیت شرایط و امکانات لازمه در کشور خوجگی‌های مخصوصی ماهی‌پروری فعالیت داشته با استحصال یکچند نمود ماهی طلبات بازار داخلی را با محصولات غذایی خوشصفت وطنی تامین می‌نمایند. طبق تحلیل متخصصان، ساحه ماهی‌پروری در جمهوری تاجیکستان یکی از ساحه‌های سردرآمد به حساب می‌رود. از این لحاظ برنامه‌های تهیه گردیده و برقرارکنی اقتدار استحصالی خوجگی‌های ماهی‌پروری موجوده، نوکنی نمودهای خوش‌ذات ماهی‌ها با اقلیم مطابق کنی نمودهای قبلا نیز شده، تشکیل خوجگی‌های پرورش ماهی خوش‌ذات، تولیدگاه‌های پرورشی و خوجگی‌های نوی ماهی‌پروری نوابسته از شکل مالکیت روانه کرده شده است. در حدود ناحیه دنغره شرایط و امکانات لازمه برای رشد ساحه ماهی‌پروری موجود بوده. سال از سال نتیجه‌ها در این سمت نظررس می‌گردند. با اطلاع ریاست کشاورزی عین زمان در ناحیه 16 عدد خوجگی‌های ماهی‌پروری فعالیت داشته، میدان کل‌ها باشند 25 گکتار را تشکیل می‌نمایند. امروزها در ناحیه موسم صید ماهی ادامه داشته، دورنمای استحصالی سالانه 40 تن ماهی را در بر می‌گیرد و تا به امروز الکی بیش از 28 تن ماهی استحصال کرده شده است و برای تامین دورنمای پیش‌بینی شده شرایط و امکانات لازمه موجود میباشد. هر یک گکتار حوض ماهی که ما جمع آوری کردیم، 1 تن ماهی جمع کردیم. اصلا ماهی ها را ما به مرکز ناحیه و مرکز ولایت و جمهوری سفربر میکنیم برای مردم با ماهی تر تازه تامین کردن. خوجگی ماهی پروری کیانوش در ناحیه دنغره از سال 2017 این جانب فعالیت داشته، از 4 حوض ماهی پروری عبارت میباشد. در این خوجگی نوع‌های گوناگون ماهی پرورش گردیده، سال از سال حجم استحصالی آن زیاد کرده می شود. قابل ذکر است که عملیگردی برنامه دولتی در سمت زیاد کردن استحصال ماهی مولی و تامینات طلبات اهالی، اجرای برنامه اوزوقواری مملکت از حساب برقرارکنی مقدار نمودهای خوشصفت ماهی ذاتی و گروه‌های تعمیری، مواد ضروری برای تامین احتیاجات خوجگی‌های ماهی پروری و ماهیداری جمهوری روانه کرده شده است. با استفاده از چنین دستگیری‌های دولتی و شرایط امکانات موجوده، اهل زحمت خوجگی ماهی پروری کیانوش مقصد دارند که من بعد باز هم جهت رشد بخشیدن ساحه و وسیع نمودن دایره فعالیت خود حجم استحصال محصولات را زیاد کرده و این وسیله در تامین طلبات بازار استعمالی با ماهی حصه ارزنده خود را گذارند. صلاح‌الدین نعمتов، محمد زیادین برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دنغره.
роҳандозӣ гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили илм, фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи донои китоб аст, дар беҳтар шудани ахлоқ, рушди маънавиёт, ташаккули тафаккур ва васеъшавии ҷаҳонбинии ҷавонон нақши муҳим мебозад. ин нукта зимни вохӯрии роҳбарияти вилояти Хатлон бо ҷавонони фаъоли вилоят ки дар шаҳри Бохтар доир гардид, зикр шуд. ҳамзамон дар ин чорабинӣ ғолибони даври ҷумҳуриявӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва ғолибони озмунҳои вилоятӣ бо мукофотҳои пулӣ қадршиносӣ гардиданд. ҳамкорони мо Хуршеди Абдуалим ва Абдурозиқ Маҳмадшоев дар ин бора иттилои бештар доранд. дар кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо ҷавонони фаъоли вилоят вохӯрӣ баргузор намуд. раиси вилоят дар ибтидои суханронии худ аз паёми имсолаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда зикр дошт ки таваҷҷӯҳ ба фаъолияти ҷавонон имрӯз яке аз муҳимтарин самтҳои сиёсати роҳбарияти олии мамлакат маҳсуб ёфта ба фаъолияти ҷавонон бахусус донишҷӯёну магистрантон ва аспирантон дар қаламрави кишвар эътибори бештар зоҳир гардида иқтидор ва имкониятҳои онҳо барои пешрафти самтҳои идоракунии давлат бо самар истифода мегардад. این قشر فعال و آینده‌ساز جامعه یعنی جوانان در برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌ها، تشکیل مسابقه‌های ورزشی و آبادانی و بنیادکاری ولایت بی‌نظیر است. خاصه پیشوای معظم ملت به این قشر تکیه دارد و در همه مورد آنها را دستگیری می‌نمایند. سال 2021 با همه برد و باخت و پیشروی و موفقیتش در چاره‌بینی امروزه مورد تحلیل و بررسی پورا قرار گرفته شده. وظیفه‌های برای یک سال من بعد که منشأ از پیام پیشوای معظم ملت می‌گیرد در اینجا به جوانان پیشنهاد گردید. سال 2021 سال تاریخی، سال تنتنه جشن‌های بزرگ و سال پر از فیض و احسان بود و امید داریم که سال 2022 نیز سال فیض و احسان، سال استقبال تنتنه‌های جشن و آبادکاری و سازندگی در ولایت و جمهوری ما می‌گردد. дар идомаи мулоқот раиси вилояти Хатлон таъкид намуд ки хоинони ифротгароён ба ҷомеа бо ҳар роҳ зиён расонида дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷалбсозию махшӯии ҷавонон машғул гардида аз ҳисоби ҷавонони ноогоҳ ва сусирода сафи худро афзуданӣ мешаванд. аз ин рӯ ҷавононро мебояд ҳушёриву зиракиро аз даст надода ба чунин кӯшишҳои махшӯӣ муқовимати устувор нишон диҳанд. баъд аз суханрониҳо баҳри ҳавасмандсозӣ ба 30 нафар ғолибони даври ҷумҳуриявии озмунҳои тоҷикистон ватани азизи ман илм, фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи донои китоб аст ба андозаи аз 1000 то 3000 сомонӣ мукофотҳои пулӣ тақдим карда шуд. барои ман дар чунин озмуни бонуфуз соҳиби ҷою мақоми арзанда шудан боиси ифтихор аст. از پرزیدنت محبوبمون محترم امامعلی رحمون خیلی منت دارم که خصوصا برای ما کودکان چنین شرایط دانش‌آموزی و تکمیل استعداد را فراهم آوردند. کوشش میکنیم جواباً به این غمخواری ها اینی سیکنج تنهایی یعنی کتاب را به زمین نگذاشته و با بهره از آن فرزند شایسته زمان به وایه رسیم. کتاب تیاره است که با آن ما میتوانیم از جهان جهالت به جهان خیرات پرواز کنیم. дар идомаи маросими қадршиносӣ ба 58 нафар ҷавонони фаъоли касбу кори гуногун сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тақдим гардид. ҳамзамон ба 17 ғолиби мусобиқаи варзишӣ 6 нафар беҳтаринҳои соҳаи варзиш ба барандагони ҷойҳои аввали мусобиқаҳои варзишӣ миёни иdoraу ташкилотҳои вилоятӣ ки барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Хатлон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни ҳам рақобат карда буданд, диплому мукофотҳо тақдим карда шуд. барномаи рангину пурмуҳтавои фарҳангӣ бо иштироки ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман анҷомбахши ҳамоиши мазкур буд.
кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри Турсунзода ҳамарӯза барои таъмиру нигоҳубин ва истифодабарии шабакаҳои обёрӣ ва иншооти гидротехникӣ, тоза намудани наҳрҳо ва заҳбуру заҳкашҳо дар маҷмӯъ барои обёрӣ намудани 15402 гектар замини обӣ хизмат мерасонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо Соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Турсунзода. дар ҳудуди шаҳри Турсунзода алҳол 212 километр заҳбуру заҳкашҳои байнихоҷагӣ барои обёрии майдони кишт, 42 шабакаи обёрӣ бо тӯли дарозии 212 километр хизмат мерасонад. кам ё зиёд гардидани ҳаҷми ҳосилнокии дилхоҳ маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз ҳолати имрӯзаи заҳбуру заҳкашҳо бастагии амиқе дорад. дар ин раванди корӣ масъулияти бештарро идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бар дӯши худ гирифта, тибқи шартнома тоза намудани ҳамаи каналу заҳбурҳо танҳо мутахассисони ин соҳа бояд анҷом диҳанд. айни ҳол тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо дар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои хурду миёна муташаккилона ҷараён дорад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода мувофиқи нақша чорабиниҳои баъд аз мавсими обдиҳӣ ба кандани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои обёрикунанда шурӯъ намудем. айни ҳол мувофиқи нақша чорабиниҳо 80 000 метри мукааб кандани каналҳо ва 25 000 метри кубӣ барои заҳбуру заҳкашҳо ҳаракат карда истодаем, ки ҳарчи зудтар кандани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои обёрикунандаро ба охир расонем. бармаҳал тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо албатта дар паст гардидани ҳосилнокии ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонда, ҳатто дарахтони қаблан мевадиҳандаро метавонад хушк намояд. аз ҳамин хотир кишоварзон ҳамасола кӯшиш менамоянд барои гирифтани ҳосили баланд саривақт заҳбуру заҳкашҳоро тоза намоянд. ҳамин тариқ дар натиҷаи марҳила ба марҳила тоза намудани каналу заҳбурҳо бояд мутасаддиёни соҳа заминҳои ғайрикораму ноободро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда ҳосили фаровоне ба даст биёранд. мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри Турсунзода тоза намудани заҳбуру заҳкашҳоро дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёна бо сифат гузаронида кӯшиш менамоянд, ки дар мавсими обёрии зироатҳои кишоварзӣ тамоми шабакаҳои обёрӣ барои хизматрасонӣ омода бошад ва онҳо тавонанд саривақт кишоварзонро бо об таъмин намоянд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид. сокинони қисмати шимолу ғарбии Бразилияро офати табиӣ аз